Kaparana bian ipejokine Minister Muse Chweru adukonaka Esokoni Loka Amuria Town Council loyaiti adukongin Bosco Ongareno nyesa balebe jasi kwa na kesi adoketaiti na washa Esokoni lo yangarti arita adope anu Edukio na Esokoni alo do betisa duke Esokoni lo adaunu ekare dope karu sengeda kana lapolo kanyita uni ido ikoni neni erai dino do da kupane lo seri kakina swamuna satilo pana swagari ano ino painting suta kineriagi esipane DJ so ageun kedete monichini ne alaro isa gboro le salto skupanane Edukio na ne esationo nara ine eje emorune so arai so adumuna chuman nuberne aboke pirete anwa sipokini akai kunyendera neda pedoso kape ngole kina yokopana ola nepetai bilionite diopet torite neja kampuni Loka dinu Arebonati Development Initiative for Northern Uganda koyape siloka Prime Minister kanwadu kokinia agwela narake Esokoni Minister Muse Chweru ngesayala manoi neja seswamak ka apugan obalebe arairi kakinaduko na Esokoni kalo ebuningesi ayaune Minister eche lo Apollon apukore Esokoni Esokoni lo lebuni arautule joko noi epolo itemonokitere ijane potenwa totonui poete ajaut ijane potenwa totonui gwela narete jamata ijane pota gwela nari are nyanya ke di borkongun ijane ibwa kitaida bobo ano kana tinwat ilwat oketunga luitemono kirete maido ay julakine maido anyo ne be riaro choti do boy packaging ada didinga iboisita mame prangari isubusu ni kerelu Amuria lu samaiti pon borangu aile pakosi neje apugano o town council ane ngesa gwelu mu achete bobo ache boisi tetere ba apugane Edukune pone Esokoni alo ara ile gitare pole Eduktere dore gorofa tetere pa na Esokoni kini tunga luipo alo sta jautu ation sina kwa nataka ni Esokoni lo soroti ngesa gasia ichulo kingane kota nyime pona ibwe ngina gasia pona nele mara gasia na rege market abunene tolo mune market borolo estos bala gasia arade jangun abu apugani naka local government ogwela kitunga bere ne isubu sata idaritosa duko na Esokoni ngeta kini ido amonyeta para na bia na gwela na rake be edoka ekwamu ngesi erida kitikesi noi kwenye na igwela na rasana mera ile la ikoto satipeto nyaka na sababu na gwela na Thomas Okulu edo ikito icha kunonose buchiteneta ikangase kwa Esokoni aje ono ilo maraso Esokoni je etepeti do kijaiso kwapo ni kito echakana rosikita chakana kini so mame pone mame tie mai so ikoto doso daga ngata ngina tipati pirika kintete so di pedore ngara kinara ero no ino ngara na bere soke di mai lokita so ina lokiti tai ebu edo mame ne mechiso ebu ekwame do tikal tusinta era ya yuta ijera yuta me rai kwesa titinyikini tuna dauna so aisutaki ne reagine keda ko pakina pugan ebo ina town council keda Amuria district aboisina osedo ngisi akora kini bokwesi ya boiso nyaka kini kusa boiso no kunyedo mama pakido kwa nelwana ya pu kwa na pakina serika kinine obonde kweso Esokoni ne ngina rabo isna loso kusa image acha me minister be ngesber ka pengare non ebuna anyi bonebe moni emai tete ngara kese buedo burenta burain ber iboro nguno kera re brada para ne che kwaredo ubun bagula ne kwa kinai alo sit so yelo sadu ko ngina jok ido ngeta kin bune ngara kina gole na ke jokono gas kede stalls le jokak ye ni tanakata ridwe buni kwa na lo around Esokoni diopet kotoma o town council lo Amuria district Kanuka TV East Alfred Atuau ko district alo Amuria.